na wakwani mbuya muri mwenzi mbuya muri nande mbuya Nyasaye kuba ikiali tukolia rero nyuma antaraya banya bana wa minto we were 6 omutangani neroyo narenge oyo kabere mwendi ari gochesa number 3 lakini rende Nyasaye mwirire so ngori Nyasaye ngambuya mono ase weather. I'm not intending to take most of your time, lakini rende kurumoiso nengo tendo monguru otoe omugaso bunoyo tolere mwindi baka chinsa buna chinsa chiro. So kamoranche spare us few of your time as I bring to us my siblings. Musbatio monene tige kuanere Elieta. Kwa majina naitwa Christine Mkwamboka. Mimi dada ya Boaz mkubwa. Na wazba asante kwa kuja kutufariji na muombe familia yetu sana. Asante. Pariseni. Kwa majina naitwa Jared Muleka, kijana watatu wa hii familia ya Ogeto. Asante. Mokoti ominto lema kwa Elieta. Ababisa ba Boaz siri treyos na bakwani mbya muri au maitabire gona ababisa ba Boaz muri bya mona sogoch nanda nene mono Nyasaye ndire ko bamenta ai mwa tokolera se familia Ogeto tukunyara kubaira ne Nyasaye urabaira ne na se Boaz uminta chire mindu tramubwat kerenga kireike kimoko ira na si family chain endonale ko basaba amasabo ebitina byonsi pito bwate kimoranje tobeke kando. That's what I'm playing for. Kwa mento tako tuturagen. Amen. Thank you. Asante sana ndugu. Asante. Wewe sema jina yako. Akoro kufortune Nyerere. Muswati muamoreka. Nero mwana one acting last born. Sawa. Bono ngakimwabora nande. Acting yani ngenjende ngabu atirite keroge kyo yonde ngochale. Yes. Officially men don't have last born. Sasa kwa njia ya kipekee ngamo kwa watu minta sema yechinyaroka akwane na njema okwana ayaro moyone tokore chinga kwenye mwato. Asante.